kublai fi boro mutaga singi artarek no koban karpari fi bandua karpang na bandau Father George director jong Silowam jingi mar gadega singi kha jungu desa dua karpang na banda jungu bad kijing tumu boro jungu kublai shibun no te artarek ni boro ni kan mau ke porte boro kowe ki mensim jeng bor ki bayi jengi ki bala klan kita nak belanja pergi berdan bok berpedan kemas bat jengker ko ya belum jeng tep mentagasngi te ngin saya simban talang ngin dua karpang na panta kemensin jeng bayi jengi ki bor ki bala klan bat kiwe kadba kedang yolat kensa pandap dia kanega kamram jengi te ite nak gospel katkum Yohanes kalanong bandri record live po kandai bat saupo ni pule kumne te kanega long ka mon jeng utop bala phayenga bangam de bandu e na kitoboro ba ula ai hanga Dre bangan pun mipat yeki haka singi kadu. Hoit haba ukpa ukwa kalong gumne kalong gane. Ba kito bar ki bayi au khon bad ngit hau kinyo ya gajingin bom jukut. But bangan pun mipat yeki haki akhir kasingi. Gan pun mipat yeki haki akhir kasingi. Mentang isu tu balai ni kan mau karpang ya ki bayi jingi belaklan ni let shaulun jing tep pon khod businti tang bambati dua karpang balai kadau kadan hang ni ngan sapen me pat eki ha ke akhir kasngi kena kata jingi bat ngasudan sakawai ke jingkarpat mutau sinem da filesha lum jing tem bu tang ibe momati ne bu ibe sentiu ha kito ki nong shun jong piru kat bagi dang em pensai jingkar ku double baru play badan bor pa baru kun baru